Bikomeje kugarukwaho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ndetse n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Nakubwiraga inkuru zikomeye cyane ziri kuvugwa ku kibuga cy'imirwano ahitwa Irundu Gakenke za Minembwe, ibirometero bike cyane uturutse mu mujyi wa Uvira. Nakubwiraga ibiri kubera Mitamba, Gatoyi ndetse na Shenge ahitwa Bihonde ndetse na Kiziba. Ubu tuvugana nambutse hakurya umupaka. Igihugu cy'u Burundi cyongeye kumvikanamo bombori sambaratika zikomeye cyane hagati y'abasirikare bakuru by'umwihariko n'umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye ashobora gupfa nadahunga. Ibi ndabisubiramo, perezida w'igihugu cy'u Burundi biravugwa neza ko adahunza ashobora gupfa. Uribaza ngo arahunga bande? Ni bande bashaka kumubirindura bakamutembagaza ku butegetsi nkuko nawe aheruka kubyivugira? Ndibubikubwire cyane muri izi nkuru urasobanukirwa ibijyanye n'imyivumbagatanyo, ariko imyivumbagatanyo idakoreye mu muhanda. Impapuro zirimo zirasinywa, ikarita za politike zirimo ziracangwa neza. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yayobewe aho biri gupfira. Ibintu birakomeye cyane. Ndahita nkujyana ahitwa za Rubaya. Igisirikare cya M23 cyongeye guhagarika agahindiro k'ingabo za leta ya Kongo zari zifite umuvuduko udasanzwe. Ndakubwira ibijyanye n'abagambanyi, abatasi bagera kuri 3 bivuga neza ko bakorera igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bongeye gucakirirwa neza hafi n'umujyi wa Goma. Ibi ndetse ndabikubwira, ariko nkubwira n'ibyo abangaba bamaze kuvuga nyuma yo gucakirwa n'igisirikare cya M23 ku butasi bw'izi ngabo. Ibi byose biri muri aya makuru, ariko kandi ntabwo turubuze kwirengagiza imirwano ya Minembwe. Indege imwe y'intambara ndetse na drone ebyiri bivugwa neza ko byongeye kugerageza kugaba igitero hariya za Mikenke na Minembwe ahari ingabo za twirwaneho. Byagenze gute iki gitero ko bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bari kwicuza impamvu bagikoze? Ibi byose nibyo ngira ngo nkubwire. Ni inkuru rero zigezweho none hazamaze kugenda zigaragaza ukuri ku bijyanye n'ibiri kubera kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto ubu tuvugana yamaze kuba nkaho atererana mugenzi we w'u Burundi, kugeza kuri ubu umeze nk'uwicariye intebe ishyushye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yongeye guhatwa ibibazo ndetse agaragarizwa ko ibyo ari gukora bisa naho bidashimisha abo bayoborana iki gihugu. Inzego za gisirikare zose zamaze kugenda zifata imyanzuro ikakaye. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kugaragarizwa ko atishimiwe cyane, aho benshi batangiye kumucira amarenga ko adafashe umwanzuro wo kuba ahungiye mu gihugu cy'Ububirigi nk'uko asanzwe abikora mu gihe umwuka wabaye mubi. Ashobora kuza kwisanga yagambaniwe n'abajenerali bakuru batari kumva filozofi y'ibyo ari gukorana na Tshisekedi birimo kuba bitsemba abasirikare b'u Burundi. Ubu tuvugana kandi bamwe bakamubwira ko yibeshya agasohoka iki gihugu, kudeta yaba ivuza ubuhuha ndetse bikaza kurangira yirinze kuba yasohoka iki gihugu, mu gihe bamwe bamubwira ko ari cyo cyaba ari igisubizo mu gihe yaba asohotse iki gihugu. Benshi rero bavuga neza ko nawe ari mu rungabangabo yabuze ayacira n'ayamira. Ibintu birakomeye cyane. Ubu tuvugana rero ku butaka bw'u Burundi harimo haravugwa ibimeze nk'aho ari ukutumvikana mu nzego za gisirikare. Abasirikare b'abarundi umubare umaze kuba munini cyane bamaze kugwa kuri ubutaka bwa Kongo. Nibyo rero biri kuvugwa mu biteza ikibazo gikomeye cyane, aho benshi bemeza neza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kutongera kugirirwa amahirwe yo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu gihe yaba akomeje iyi myitwarire. Nubwo bisa nk'aho kandidatire yemejwe, ariko kandi bamwe bavuga neza ko ari kimwe bashobora no kumuhirika ku butegetsi aya matora ataragera. Benshi barafata perezida w'igihugu cya Kongo ibibazo bakabihuza n'ibya perezida w'u Burundi, bakavuga ko yamushutse mu gihe we abayibereye Kinshasa. Bisa nkaho yamaze gutererana abaturage byemejwe ndetse bararize barihanaguye, bagashinja perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe kujya muri uwo mujyo wo kwigira umusongarere nk'uko abarundi barimo barabivuga, ndetse akitwara nka Tshisekedi. Abarundi bati igihugu cya Kongo gifite amabuye y'agaciro menshi, uriya mugabo yigwijeho imitungo ku
kuba atagira icyo amarira abaturage be, nawe nibyo ushaka kudukorera, kandi koko byamaze kugaragara ko utakunda igihugu. Abaturage barababaye cyane bitewe n'imiryango y'abagize igisirikare bakomeje kugenda batabaza bavuga neza ko ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi ibiri kuhabera bisa naho ari maji. Neza ikarita za politiki ziri kuhacangirwa, bamwe bari kuyoberwa uko biri kugenda. Bati ni diru zikomeye cyane Tshisekedi yasinyanye na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Abandi bati nibyo koko niko bimeze, ariko se turabikoraho iki? Kugerageza guhagarika umubare w'abasirikare bajya kuri ubu butaka byo byaragoranye. Bati noneho reka twite kuri Gitera maze tujye twareba ikibimutera. Ubu rero bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi byose ariwe bamaze kugenda babirundumuriraho, aho benshi batangiye kumubwira neza ko adacunze neza ashobora kuza kubirandurwa, ndetse ibintu bishobora kuza kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ubu tuvugana rero reka twigarukire ku kibuga cy'imirwano, ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amasasu aracyavuga za Minembwe. Igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyongeye kugurutsa indege z'intambara, aho cyashakaga kurasa mu birindiro byatwirwaniho na M23 bikaza kurangira bitagenze neza nk'uko bari babipanze. Amakuru kandi agasobanura ko abasirikare babarizwa mu itsinda ridasanzwe ry'abasirikare rya Special Force n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, aba nabo bongeye kugwa mu mutego ukomeye cyane nyuma yo gushukwa n'abari babaye amakuru, maze bikaza kurangira uruhande banyuzemo batunguye ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za M23 zari muri iki gice. Ubu tuvugana haravugwa ibiturika bisa naho biremereye ndetse binateye ubwoba, aho benshi bari kwibaza aho imbaraga ziri kuva twirwana iri gukoresha, ariko nanone M23 ibari hafi cyane mu bikoresho bisa naho ari bishya ndetse n'imbaraga nshya. Abasore barimo baradivansinga ibyatunguye ku buryo bukomeye cyane. Abo bahanganye imbaraga ziri gukoreshwa zitandukanye n'izari zisanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi basubiraniyemo mikenke, bongera kurasana ibintu bitari biherutse. Bamwe bavuga neza ko urugamba rwabakomeranye batangira gusubiramo ndetse bagatangira kugenda abarasana. Nibyo byongeye kuba. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bongeye guhurira n'uruva gusenya hano, maze abo baje guha umusada bongera kubahindamo nyuma y'uko bari bamaze gusubiranamo ku buryo bukomeye cyane. N'inkuru zigezweho rero ibi byose ndabikubwira, ariko kandi ndakubwira neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ubu benshi bari kuvuga neza ko yicariye intebe ishyushye, mu gihe bamwe bamaze kwemeza neza ko amahirwe yo kongera gutorerwa kuyobora iki gihugu cy'u Burundi yamaze kugenda ayoyoka. Ibi biraterwa nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda ashinjwa ibyo kwakita ko ari nk'ibyaha bitandukanye, kwanga kumvikana n'abo bayoborana iki gihugu cy'u Burundi, agafata imyanzuro ye bwite irimo iyo kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo mu buryo budafututse. Ibi ndabikubwira, ariko ndagusobanurira nanone ibiri kubera Irundu, Gakenke ndetse na hafi na Minembwe. Ubu tuvugana imisozi itandukanye abarundi batangiye kuyita bakiruka nka M23, maze natwirwanaho bagahita abadivansinga. N'ibintu birakomeye, ibintu birakomeye cyane. Ubu tuvugana igisirikare cy'abarundi cyatangiye gupakira ibikoresho bimwe na bimwe babisohora muri uyu mujyi wa Uvira nk'uko byamaze kugenda bigaragara. Umujyi wa Uvira kandi wamaze kugenda ugaragaramo akavuyo gatandukanye nyuma y'uko bamaze kubona neza ko intare za Sarambwe zamaze kongera gushyikira ya misozi zari zararekuye nyuma y'igitutu cy'ibiganiro by'amahoro byaweraga i Washington. Nyamara nyuma gusanga ibi biganiro ntacyo bivuze cyane kuko na Tshisekedi ubwe ntigeze abyubahiriza, bisa nkaho igisirikare cya M23 cyahise gifata undi mwanzuro ukomeye cyane. N'umwanzuro wo kwa divansinga ndetse nta mbabazi abawazarendo birukanse bo ku munsi w'ejo. Ubu tuvugana abarundi nibo bari bakiri kuresista kuri uru rugamba, ariko se biragenda bite ko bisa nkaho igisirikare cya M23 cyamaze kugenda kibahana kibanyuzaho akanyafu ku
ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana abarundi birukansa amasigamana aho banyuraga, abaturage babahaga induru, bisa nkaho bikanze ikintu gikomeye cyane, dore ko benshi bemeza ko ubutasi bwa M23 ubu tuvugana bongeye kugaragara neza katikati muri uyu mujyi wa Uvira. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gisa naho gifite agahinda gakomeye cyane nyuma y'uko bimwe mu bikoresho bifashishaga muri ibice byatwitswe ku munsi w'ejo. Ububiko bw'intwaro za Kongo ahavaga ramforo ijya mu bice nka Irundu, Gakenke ndetse n'ibindi bice bya Minembwe ndetse n'ibice biherereye hariya za Mikenke. Ubu izi ntwaro zose zabaze kuba zero kuko M23 ifatikanyije n'amaduba amaze kuzitwika mu buryo budasubirwaho. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara igisa naho ari agahenge ku ngabo za twirwanaho bitewe n'uko iyi puresha n'igitutu gikomeye cyane cy'ingabo za leta ya Kongo bisa nkaho cyahagaze. Ubu tuvugana rero haracyumvikana ibiturika biremereye cyane mu bice bitandukanye. Benshi baravuga neza ko igisirikare cya M23 kiri gukoresha imbaraga z'umurengera. Benshi bati nibyo kuko birakwiye, kuko kwigarurira utu duce nka Bihonde ndetse na Kiziba ndetse bakaza kongera kujya mu bice nka Gatoyi hose ko intare za Sarambwe ziri kwa divansinga za Mitamba. Ubu tuvuganaho amakompura aravuza ubuhuha. Ibi rero biraza gusaba imbaraga z'umurengera. M23 iri gukubita hard tank nta mbabazi iki gisirikare bahanganye. Ibintu benshi bari kuvuga neza ko ari byo byateye ubwoba iki gisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu kikaba gisa naho kiri guhuzagurika ndetse kirwana mu buryo benshi bavuga neza ko budafututse. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragara birukanka nabo nkuko bitangazwa, ariko reka nkubwire ibyabereye Irundu. Umurundi aha hantu ntazahakumbura cyane, hafi neza n'ahabereye imirwano ku munsi w'ejo hongeye kugaragara igitero cya twirwanaho yashakaga gusubiza inyuma izi ngabo z'abarundi zari zamaze kugera mu birometero 3 gusa uturutse muri iyi mihana ya Minembwe, aho bivugwa neza ko aba baturage bari bari muri riske zikomeye cyane kuko bari batangiye kwinjirirwa, maze twirwanaho ifata umwanzuro wo gukora igitero cyo gusubiza inyuma izi ngabo. Yabikoze kandi yabigezeho. Benshi baravuga neza ko ubu tuvugana twirwanaho yamaze gukora ibimeze nkaho ari ibitangaza muri ibi bice. Abasirikare batwirwanaho bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bafite umuhate n'ishyaka ndetse no kuba bakongera gusubiza inyuma izi ngabo zabateye mu buryo bavuga ko ari uburyo butunguranye. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB ubu tuvugana bongeye kwicirwa mu bice bya Irundu. Aka gace gakomeje kuberamwo imirwano. Niki gitumye aka gace kari kuberamwo imirwano y'isibaniro kugeza ubwo abarundi bahicirwa? Uyu ni umunsi wa kane habera imirwano karabutaka bakaba banze kuhava. Aka niko gace nibura byashobokaga ko izi ngabo ziri kurwanya twirwaneho, ni ukuvuga FARDC n'abarundi na Wazalendo bashobora kuba banyuramo biboroheye bagahita bahinguka mu mihana y'abaturage hariya Minembwe maze bagakora ikibagenza nta kindi n'ukwica. Ibi rero izi ngabo za twirwaneho zarahagaze ndetse ziyashinga ibirindiro bikomeye cyane. Niyo mpamvu abarundi bari kuhagwa nyuma y'uko imirambo y'ingabo z'abarundi yagiye igaragara kuri uyu musozi, imisozi itandukanye ya Mikenke nyuma y'imirwano yari yahabereye ndetse na za Puezero, maze abarundi bakaza guhamagarirwa ko imirambo y'ingabo zabo iri kunuka ndetse bagenzi babo batabonye uko babakura ku kiwanja. Izi mayiti zikaza kuhaguma ndetse byaje kurangira aba barundi noneho bongeye kuba bongera imbaraga. Ibi ni nkaho ntacyo byababwiye, ariko noneho M23 nayo yakomeje kugenda ifatikanya na twirwaneho, ariko twirwaneho ifite akaboko kanini cyane muri imirwano ya Irundu. Nkuko byagaragaye abarundi bishwe batawe mu byobo kugira ngo bakomeze kureka guteza ikibazo kuri iyi misozi. Ibi byageze ku barundi i Bujumbura, bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi noneho adafite uburyo bwo kubisobanura, mu gihe bamwe mu basirikare bakomakomeye bakomeje kumusaba kuba yakura ingabo kuri ubutaka
nyamara akinangira umutima. Ubu tuvugana rero arimo arabona iby'amaso ye atigeze abona. Abasirikare b'abarundi bapfuye baguye irundu ni benshi cyane nyuma y'uko bari bafite umugambi wo kwinjira muri aka gace kugira bahite bagwa mu minembwe, ariko ntibari bonyine bapfuye kuko haguye wazarendo nyinshi gusa. Kwirwanaho zahatakarije ubuzima izi ngabo, nubwo ugereranyije n'igisirikare cya Kongo n'abarundi aribo bapfuye cyane. Abasore b'abanyamurenge bakomeje kurwana ku buzima bwabo ndetse bakarwana no ku buzima bw'ababyeyi babo. Imana ikomeze kugenda ibaha imbaraga, nicyo benshi bakomeje kugenda bavuga. Ubwo rero irundu nibyo byahabaye na n'ubu, ni umunsi wa kane w'imirwano iri kubera irundu, ndetse abenshi mu basirikare batangiye kugaragara mu gace ka Gakenke neza neza. Hose ni hafi na Minembwe kuko byamaze kugaragara neza ko ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo bikomeje kugenda abyibasira bimwe mu bice nk'uko amakuru abigaragaza. Inkuru rero ziragaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda cyadivansinga, gikomeje kugenda kigerageza gukoresha izi mbaraga z'umurengera, nubwo M23 nayo ikomeje kugenda ihagarara mu birindiro byayo, ariko nanone ikaza gufatikanya n'izi ngabo zatwirwaneho ahitwa Bihonde. Ubu tuvugana Bihonde na Kiziba, intare za Sarambwe zongeye kuhagaragara, ariko hagaragara abasirikare batwirwaneho benshi cyane basa naho bari kumanuka umusozi wa Bihonde. Ariko kandi Mitamba Tombe ibintu byakomeye cyane. Intare zamaze gutera imbunda mu bwoko bwa BM24 ahangaha Mitamba, ibintu bisa naho bitari bworohere iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 iri gusheringa nta mbabazi nta mpuhwe, bisa nkaho ibintu byabaye bishya cyane. Ubu tuvugana rero ibiturika byo biracyari byinshi. M23 yariye Karungu, bisa nkaho urugamba rwatangiye ari rushya nk'uko amakuru abigaragaza. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyatangiye kwinjirira ahitwa Gatoyi, bikaba byarangiye gisubiye inyuma. Intare za Sarambwe bamaze kumanukana intwaro zikomeye cyane, ndetse bamaze kugera ahitwa Gatoyi. Ibi rero biraza gushyira ku gitutu gikomeye cyane abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakikije ibi bice nk'uko bigaragara. Agahinda ni kose, ubu tuvugana hakomeje kugenda hagaragara igitutu, ubwoba ni bwose. Abarundi bo basa naho n'ubundi uru rugamba batakirushoboye kuko basa n'abamaze kunanirwa, ariko kandi ahangaha Gatoyi M23 kugira ngo iyafate habanje kubera imirwano ikomeye cyane, ariko bitewe n'uko intare za Sarambwe zahahoze zaharwaniye zikaza kuharigura bitewe n'ibiganiro by'amahoro byarimo bisabwa, ndetse bikarangira Tshisekedi akomeje kwangiza ibi biganiro. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zagarutse mu bintu byazo. Abasirikare b'igisirikare cya Wazarendo bongeye kwirukanka amasigamana, ibintu birakomeye cyane. Ntabwo ndi butinde Gatoyi kuko inkuru zaho nibwo zigisohoka kimara gufatwa, ahubwo turakomeza kuzitohoza. Reka twigire irundu neza neza mu bice bikikije igice cya Minembwe neza neza, tujye no mu bice bitandukanye bya Mikenke. Ubu tuvugana ahitwa irundu hamaze kugaragara imirambo y'igisirikare cy'abarundi nyuma yo guhangana ku buryo bukomeye cyane na M23 mu mirwano karahabutaka, aho abasirikare ba M23 bongeye gufata ibintu babishyira ku rundi rwego. Imirwano ikoresheje ibikoresho karahabutaka ndetse gusekurana nta mpuhwe. Imirwano imaze kubera irundu imaze guhitana ingabo z'abarundi na FARDC nyinshi cyane. Uyu wari umunsi wa gatatu imirwano idahagarara. Aba basirikare bivugwa neza ko bagaragaye, ariko kandi nyuma yo kurwana urugamba rukomeye cyane bivugwa neza ko imyenda yabo bakimara kugwa kuri urugamba abawazarendo bayibakuyemo ngo bakayirukankana. Bivugwa ko ari ibintu biteye agahinda. Abasirikare bagaragaye bambaye utwenda tw'imbere gusa, imyenda y'igisirikare cy'u Burundi bisa nk'abazarendo nayo bo bagiye kujya bayambara kuko abazarendo nta mpuzankano bagira. Bambara ibyo babonye, uwambaye bote, uwambaye bodaboda, uwambaye imyenda abonye bitewe naho ayikuye. Abambaye imyenda ya civile biterwa nuko abawazarendo bari kwiba mu bice bari kwibamo ibyo bibye nibyo bambara. Kuri ubu rero babonye ingabo z'abarundi
zimaze gupfa nyuma y'uko M23 na twirwanaho bari bamaze guhanganira muri ibi bice, bafata umwanzuro wo kubakuramo iyi myenda barayirukankana. N'agahinda gakomeye cyane, ingabo z'u Burundi zongeye guseba, ibisa nkaho perezida w'iki gihugu cy'u Burundi akwiye kugira icyo akora kugira ngo izi ngabo ze zive kuri ubu butaka. Nanone kandi ndakubwira neza ko ahitwa Gakenke ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutanga impuruza kivuga neza ko cyatakarije abasirikare. Ibyahise bivugwa ko umwe mu bajenerali bakomeye cyane Umutoni wa Kinshasa, uyu yari Jutsi Magara ya Tshisekedi, yamaze kugenda akatirwa ndetse agashinjwa ibyaha bikomeye cyane, birimo ibyo kuba yaragiye atanga amakuru mu basirikare baba 23 ndetse bagakorana ngo umunsi ku munsi. Ni ibintu benshi bavuga neza ko bisa naho ari amatakira ngo uyu nubwo yakicwa ubutasi bwa M23, benshi bemeza neza ko butazabura amakuru nk'uko amakuru agenda ajya hanze umunsi ku munsi. Ngayo nguko rero, ahangaha rero Gakenke nakubwira ko ibintu byakomeye cyane, ari nako nkubwira neza ko igisirikare cya M23 kirimo kiresurana ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za leta ya Kongo. Nakubwiye ibiri kubera Gatoyi, nkubwira neza ko ibindi bice hitwa Bihonde ndetse na Kiziba amakompora aracyavuza ubuhana y'amasaha. Nkuba yongeye gukubitira mu bice bya Rubaya muri Kivu y'Amajyaruguru. Itsinda rikomeye cyane ry'abahibu Special Force ni itsinda ryise Ibihunyira. Iri ni itsinda ridasanzwe rikomeye cyane ribarizwa mu ngabo za leta ya Kongo, ririmo abasirikare baba barakoze imyitozo ikakaye ikomeye, batabaraho rukomeye kurwanisha intwaro gakondo, intwaro zigezweho. Abangaba nibyo baba bazwiho. Aba kandi baba mu itsinda tuvuga neza ko ari rimwe mu itsinda rifite imyitozo ndetse n'ubunararibonye mu gisirikare cya leta ya Kongo, ariko uko baje kumera nkaho bakubiswe n'inkuba bakisanga bafashwe nk'utwana dutoya, aba ndetse bakaza kwicwamo 6, nibyo benshi bari kwibaza. Iki gisirikare cya M23 cyateza mbushi, ubundi abajya batega mbushi. Nubyumva uze kubyumva neza, igisirikare cya M23 cyateze mbushi ahubwo abasanzwe batega mbushi. Ni ukuvuga ko iri tsinda rikomeye cyane ryo mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ry'abahibu riri mu basanzwe bakora ibyo twakita nko gutega amambusha akomeye cyane, nk'uko iri tsinda rijya guca inzira aho bagenzi baryo baza guca ndetse rikabasha guhangana n'inkomyi ndetse n'inzitizi ziri mu nzira. Aba rero nibo baje kwisanga babaye umuhigo, umuhigi yahindutse umuhigo, ibintu bita biba bibi cyane. Ubu aba 6 bahise bapfa, 2 bafitwe ku buryo bw'amatekwa ndetse nibazima cyane, baraza gusobanura byinshi cyane. Ariko kandi amakuru aravuga neza ko igisirikare cya M23 ibi byose kiri kubigezwaho n'imbaraga zidasanzwe z'ubutasi. Nk'uko bitangazwa, ubutasi bwa M23 buri mu kazi, buri gukora ibintu bisa naho bidasanzwe kugeza kuri ubu ngubu. Benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya M23 barimo baragaragaza uruhare rwabo rudasanzwe muri iyi mirwano. Biravugwa neza ko ubutasi ndetse buri gukurura amakuru ndetse bikemezwa neza ko hari bamwe bo mu gisirikare cya leta ya Kongo bari guha uyu mutwe wa M23 ibijyanye n'amakuru na information izo arizo zose. Akaba ari nayo mpamvu bakomando bisanze muri uyu mutego ndetse bakaza guhita bahahurira n'uruva gusenya. Ibi kandi Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto, perezida w'igihugu cya leta ya Kongo, uyu yarivugiye ko mu minsi ishize igisirikare cya M23 cyumviriza telefone zabo kugeza no ku mukuru w'igihugu ngo ibintu bituma ari byo bituma batsindwa urugamba. Ubu rero ibimenyetso se byaba byatangiye kuboneka, aho abakomando bari kwicwa mu buryo ubundi butaba busanzwe ku itsinda rikomeye nk'iri ngiri ry'abasirikare bakoze imyitozo idasanzwe, baza kwisanga baguye muri uyu mutego. Turakomeza kugenda tubikurikirana. Reka twimanukire muri Kivu y'Amajyepfo. Irundu n'agace kari kuberamo imirwano ikomeye cyane, neza neza uturutse Minembwe ni hafi cyane, ariko kandi nanone hari kubera imirwano ikomeye cyane aho igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kiresurana ku buryo bukomeye cyane na M23. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bari kugaragara muri iyi mirwano, ariko kandi ntabwo biri kubabuza kuhagwa, kuko benshi bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri guhura
ruva gusenya muri utu duce yaba Gakenke, Irundu ndetse n'ibice byose byerekeza mu Minembwe. M23 irimo iratera ingabo mu bitugu igisirikare cya Twirwaneho cyongeye kwerekana neza ko cyamaze kumetiriza no kumemoriza ibijyanye n'uru rugamba, kikaza guhanura kajugujugu y'intambara ku munsi w'ejo. Kuri ubu aka gace ka Irundu ni hamwe mu hari kubera ibitendo bikomeye cyane biri gukorwa n'izi ngabo, aho benshi bemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyakabaye cyemera icyaha, kikemera ko kiri gutsindwa uru rugamba. Kurasana gukomeye cyane hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'izi ngabo bahanganye, harimo igisirikare cya Kongo, hakazamo abasirikare b'igisirikare cy'abarundi Wazalendo, FDLR n'indi mitwe itandukanye ndetse ibarizwa muri gikoalisiyo y'ingabo za leta ya Kongo. Bose bongeye guseba ndetse bongeye gusa naho bikanga imbaraga zidasanzwe, kandi koko M23 iri guhonyora, irimo iraribata, ntacyo iri gusiga inyuma. Abaturage bamaze iminsi baboroga batabaza bavuga neza ko Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, tutibagiwe n'abarundi muri ibice byose bya za Mitamba, ibice bitandukanye bya Bihonde, Irundu ndetse na za Gakenke, abasirikare b'iki gisirikare cya leta ya Kongo nabo bafatikanya babamereye nabi. Abaturage mu gutabaza ndetse hagiye hagaragara amwe mu mashusho igisirikare cya leta ya Kongo nabo bafatikanya barimo barakorera ibikorwa by'urugomo abaturage batuye muri ibice, ibyatumye noneho M23 iza gufata umwanzuro wo kwihagurukira ndetse igahita yimanukira ku rugamba. Ubu tuvugana M23 irimo irareba umujyi wa Uvira, benshi bemeza neza ko noneho nta wongera kuyihagarika. Imisozi ya Mitamba ubu tuvugana intare za Sarambwe zirimo zirayogoga neza zisubira mu bice byitegeye umujyi wa Uvira nk'uko byagiye bigenda. Ubu tuvugana M23 yongeye gusubiramo aya mateka ndetse irimo irafata uduce mu buryo bwihuse, bisa nkaho izi ngabo zari zihafite zitari ziteguye guhangana kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana ndakubwira neza ko igisirikare cya M23 kigeze mu birometero hagati y'8 n'10 neza kirimo kirareba umujyi wa Uvira. Benshi baravuga neza ko ubu tuvugana imisozi ya Mitamba yamaze kuba tombo imwe muri yo, ndetse ubu tuvugana ahitwa Bihonde igisirikare cya M23 cyahagaragaye gicuncumuka kuri imisozi ya Bihonde kirukanka ku buryo bukomeye cyane ku ngabo z'abarundi, ariko amasasu menshi cyane avuga aturika. Ibintu birakomeye cyane, ariko kandi ndakubwira neza ko Wazalendo ubu ziri kurira yo kwarika nyuma yuko zimaze gukurwa muri izi ndiri zazo, ibintu bikaba byamaze kugenda biba bishya cyane. Abasirikare benshi cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo basa naho bamaze kugenda basubira inyuma, ndetse batangiye gukora wizidoro, barimo barirukanka cyane. Ibihuha byari bimaze iminsi igisirikare cya leta ya Kongo gikwirakwiza bisa naho byahise biba nkaho bitagifite agaciro, dore ko bari bavuze neza ko ya ibice bya Mitamba n'ibindi bice bitandukanye igisirikare cyabo cyabishinzemo defense zikomeye cyane. Ariko se ubu bari he ko bari gukerakera n'abarundi birukanka amasigamana? Nanone Irundu, aka gace kari kuberamo imirwano, amaraso arimo arameneka. Gakenke hafi na Minembwe naho ibintu birakomeye. Reka mbere ku mirwano ikomeye cyane iri kubera Irundu na Gakenke, igisirikare cya M23 cyongeye kubona abasirikare benshi cyane b'abarundi basa naho bamanika amaboko muri ibice bitewe no kunanirwa guhangana n'umuriro w'ibisasu biremereye cyane. Amakompura arimo aravuza ubuhuha, si ngombwa ko amakompura akoreshwa haje kajugujugu gusa. Ibi bikompura biri kugenda bigasandarira mu ngabo za Kongo zigakwira imishwaro. M23 ikadivansinga ikubita itabarira, abasore barakaye cyane ndetse bafite umujinya ukomeye cyane nk'uko biri kugenda abigaragara. N'umuvuduko udasanzwe igisirikare cya M23 cyongeye kugaragaza ubuhanga budasanzwe kuri uru rugamba, aho benshi bamaze kugenda bagaragaza ko iki gisirikare gishobora kuba cyafashe umwanzuro wo kwigarukira muri umujyi wa Uvira, ndetse n'ibimenyetso aho byamaze kugenda abigaragara. Irundu abarundi barindimutse, Gakenke bashize, ibintu bisa naho byabaye bishya hafi na Minembwe. Ndakubwira neza ko Twirwaneho yahagaze nk'ibyuma, imeze nk'amapoto irimo irakubita uwo ari we wese ucaracara mu ngabo za Wazalendo.
benshi mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza kuri ubu bararira yuko harika nyuma yo guhura n'ibizazane bikomeye cyane. Benshi mu basirikare b'iki gisirikare bongeye kwifata amapfubyi nyuma yuko AFC M23 Alliance Fleuve Congo ibambuye ibikoresho hano neza hafi na Mikenke neza wenda kugera za Puezero aho imirwano ikomeye cyane yabereye. Abasirikare batwirwaneho bafatikanyije na M23 bivugwa neza ko ibi babikoze mu rwego rw'uko aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze kunoza umugambi w'ibitero bikomeye cyane noneho byari biri kunyura ku butaka byerekeza muri ibi bice. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kwirukanka amasigamana aho basize ibifaru bigera kuri 3 nk'uko byagiye bigaragara, ndetse ibi byahise byigarurirwa n'igisirikare cya AFC M23 bahita banashinga ibirindiro muri ibi bice. N'amakuru agaragaza neza ko hari hateguye igitero kinyuze ku butaka noneho nyuma y'amadrone n'ibindi bitero byanyuraga mu kirere byoherejwe na Tshisekedi ndetse na perezida w'u Burundi bashakaga kurimbura ibi bice bya Minembwe ndetse n'iyi mihana yose, ariko Imana igakinga akaboko bifashijwemo na twirwaneho na M23. Kuri ubu amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze gutegura ibitero binyuze ku butaka byinshi cyane. Ibitero byari bigamije kuba byahungabanya umutekano w'abaturage nk'uko wagira ngo niyo ntego, ariko byari ibitero nanone bigamije gusenya ibirindiro by'izi ngabo za twirwaneho biherereye mwabiriya bice. Ibi rero ntabwo byabagendekeye neza kuko baje gucanwaho umuriro birangira basa naho bazengurutswe, icyabatewe ubwoba no gukomeza kugenda birukanka amasigamana. Benshi bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi zongeye gutakaza ibi bikoresho ku maherere. Rwari urufaya rw'amasasu menshi cyane yavugaga M23 yongeye gufasha amadubu basubira mu byo bakoze inshuro irenze imwe kwambura igisirikare cya leta ya Kongo izi ntwaro. Ubundi busanzwe abasirikare ba leta ya Kongo iyo babonaga bugarijwe ntaho guhungira bafite ndetse ngo babe bahungana n'ibikoresho byabo bafataga intwaro ntoya ibi bifaru bagasiga babitwitse. Kuri ubu nta gahenge bigeze babona ngo babone nuko batwika izi ntwaro kugira ngo zitifashishwa n'umwanzi wabo. Byarangiye M23 zibitseho ibintu benshi bagaragaza neza ko M23 iri guhana yihanukiriye. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kuvuga neza ko M23 ngo isa naho ntaho yagiye ahubwo yongereye imbaraga, nyamara M23 byo icyo yasabwe no kuva mu bice kandi yarabikoze. Nta bindi biciri kwigarurira uretse ibitero ikomeje kugenda ikora byo kwirwanaho, kubera ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo bakomeje kugenda bakomeza umugambi wabo, dore ko bumvaga neza ko bazahita birukankana M23 paka ngo za Bukavu bakigarurira ya migi, nyamara harimo urugendo ndetse biracyanagoye kugeza kuri ubu. Gusa avugwa ingabo z'abarundi zikomeje koherwa kuri ubutaka ahiganjemo ngo abakomando bagomba gutangira amaoperasiyo akomeye cyane ngo yo gufata umujyi wa Bukavu, nyamara ibyo bagenzi babo bari guhura nabyo twakomeje kugenda tubibabwira. Ni ibintu bikomeje cyane kuba ingaruka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi benshi bibaza impamvu aribo bari guhura n'uruva gusenya kurusha undi uwo ari we wese. Gusa benshi banagaragaza neza ko n'igisirikare cya leta ya Kongo kitorohewe. Ibitero bikomeye cyane byongeye kubakoraho nyuma yo gutakaza izi ntwaro, hanaguye abasirikare batari bake nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Nanone ni inkuru zisobanura byinshi cyane, ariko ndakubwira neza ko General Sultan Makenga none yamaze kongera guca iteka, yongeye gutangaza amagambo akomeye cyane aho benshi bagaragaza neza ko ari amagambo yo kwihimura ndetse amagambo agaragaza imipango ifitwe na M23 nk'uko bitangazwa. M23 nyuma yo kuva mu bice nababwiye, ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo nyine hari hafi na Plaine de Ruzizi, yongeye kugaragaza neza ko nta kigeze gihindura imigambi yabo. Ntabwo bigeze bahindura icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyatuma bareka intego zabo. Yagaragaje neza ko gahunda ari ukugikinca asaba gakuraho leta ya Wajinga, kandi koko ibisubwa mbere bivuze ni mu gihe M23 ikomeje kuba isatira ibindi bice bitandukanye bishya. Ahari naho benshi bavugira neza ko Tshisekedi ashobora kuzisanga M23 yageze muri area ishobora gutangira kurekura Maroketi Kinshasa, aho benshi bamusaba ko yakabaye yumva icyo asabwa maze akagikurikiza kuko bisa naho bitoroshye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bavuga neza ko badahabwa ibyangombwa nkenerwa, nyamara n'ibyo bahabwa birengagiza neza ko bagomba kugenda babyamburwa na M23 nk'uko byagenze kuri ibi bifaru bigera kuri 3 bigiye kujya bibarasa kandi mu by'ukuri ibyari ibyabo.
byamaze kwemezwa neza ko AFC M23 imigambi yayo yamaze kwemezwa, ndetse aho bivugwa neza ko General Sultan Nziramakenga Emmanuel, uyu uzwi nka General Sultan Makenga, akaba n'umugaba mukuru w'igisirikare cya AFC M23, yasabwe kuvugana n'abo bayoborana iki gisirikare harimo Corneille Nangaa ndetse n'abandi nka Bertrand Bisimwa, kwemeza ndetse bagashyira hanze idarapo rya Kivu Republic. Leta z'Ubumwe za Amerika ibihaye umugisha, ndetse benshi baremeza neza ko igisigaye ari ukuza gukata ibice hagatangwa imipaka, maze uzavogera undi hagati ya leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic ndetse n'igisirikare cyangwa se leta ya Kongo, wazarasa cyangwa se agahungabanya ubusugire bw'ikindi gihugu mu gihe M23 yaba yamaze kubona ibi byangombwa byose, yazahanwa n'amategeko mpuzamahanga. Ibi rero benshi baravuga neza ko bisa nkaho ari byo bigiye guteza ikimeze nkaho ari puresha kuri Tshisekedi, nyuma y'uko kandi yasabwe kwemera akaza gukora ibyo abaturage bifuza batuye muri Kivu zombi. Bavuga neza ko batifuza Tshisekedi, ndetse byanagaragajwe n'abaherereye muri diaspora bakoje imyigaragambyo myinshi, ndetse abari mu gihugu cy'Ububiligi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi bose bagiye bahura bakigaragambya bavuga neza ko Tshisekedi bamurambiye, ndetse ubwicanyi ari gukorera bari muri Kivu by'umwihariko abanyamurenge. Kuri ubu inama zakomeje guterana, ndetse yakomeza kugenda hegeranywa ibimenyetso. Benshi bamaze kwerekana ukuri ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ubu butaka n'ubundi busa nkaho yamaze kubutakaza nta kabuza, ndetse akaba amaze kubutakaza yarahatakarije abasirikare benshi cyane. Ibyo benshi bamunenga ko yanze kumva ibyo yasabwaga mbere, kugeza ubwo M23 itarifuzaga ko iki gice cyacibwamo, ari wo mwanzuro yafashe nyuma y'uko yabonye ko imirwano yari imaze kuba igihe kirekire, ndetse n'ibice bimwe baramaze kubyigabiza. Ubundi bijya gutangiramo M23 yasabwaga guhabwa umwanya muri guverinoma, nabo igisirikare cyabo kigashyirwa mu zindi ngabo, ndetse haba mu badepite n'ahandi hakaba harimo bamwe muri uyu mutwe, kuko nabo nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko b'abakongomani. Ibi Tshisekedi yagiye abirwanyiriza kuravuga ko ari abanyamahanga, mu gihe bamucanagaho umuriro bakomeza kugenda bamusaba ibiganiro bareba uko bayoborana, ndetse bakaza gufashanya gushyira hamwe bagateza imbere iki gihugu cya Kongo, ndetse ivangura ryo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse niyo muri Kivu y'Amajyaruguru rikorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda rigahagarara, nuko amahugura agahinda mu bice bitandukanye. Ariko ibi Tshisekedi ntabwo yigeze abyumva, ndetse yakomeje kuvuga neza ko aba ari abanyamahanga ngo bishyize hamwe baturutse mu bihugu by'Ubugande n'u Rwanda, ndetse ngo na bamwe b'abakongomani. Ibi rero ngo ntiyabyumva, yagerageje kumva ndetse kugira ngo bishyirwe mu bikorwa, aza kwisangamo M23 yarabonye ndetse yarasobanukiwe imbaraga zayo, yaramaze gukaba ibice bitandukanye birimo n'umujyi wa Goma bitakimukundiye. Ahakomeje kugenda hakorwa ibiganiro bitandukanye by'amahoro, abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov, ndetse n'abandi bagaragaje neza ko Tshisekedi yakoze amakosa akomeye cyane yo kwanga kumva M23, ndetse bamwereka neza ko aho bigeze ahubwo ari we wakabaye yisaba ibiganiro. Ibi Tshisekedi ntabwo yakomeje kubyumva, bigeza aho hafatwa umwanzuro ukomeye cyane kuba uyu mugabo yatakaza ibi bice. Benshi baravuga neza ko ari bwo buryo busigaye bwagarura amahoro, kuko ibitero n'ubundi ntabwo bizabura mu gihe ingabo za leta ya Kongo ziba ziri hakurya, M23 iri hakuno, barasana umunsi ku munsi bacengana mu mijyi itandukanye. Nyamara benshi bemeza neza ko ibice bitandukanye M23 ifite yabo umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu ndetse n'ahandi hose amahoro ahinda, mu gihe ibice n'ubundi birimo ingabo za leta ya Kongo hacyumvikana amasasu, abaturage baho baboroga bataka umunsi ku munsi bavuga neza ko batamerewe neza. Ni ibintu rero bikomeje kugaragaza igitutu Tshisekedi akomeje kujyaho nyuma yo kwanga ibyo yasabwe. Bisa nkaho M23 ngo yaba yasabwe kuba yategura ibijyanye n'idarapo ndetse n'indirimbo izubahiriza iki gihugu. Ibi byose bikaba biri tayari, isaha n'isaha hashobora kuza abo mu miryango ishinzwe ibihugu ndetse n'ububanyi n'amahanga, bakaba bashyiraho imipaka itandukanye aho iki Kivu Republic, aho iyi Kivu Republic ya M23 izabikora ku bihugu
bitandukanye birimo Kongo biyomoyeho, DRC, u Rwanda, Burundi ndetse n'Ubugande ndetse na Tanzania, ndetse ibi kandi bikazaba bigaragara neza ko izabikora no ku kiyaga cya Tanganyika nyine. Ibyo benshi bavuga neza ko iki gihugu cyaba ari kimwe mu bihugu bibayeho neza ndetse bifite ubutaka bunini bukunguhayeho iby'agaciro ndetse bunakora kuri iki gice cy'ikiyaga kinini nka Tanganyika, ibyakorohereza ibi bice gutera imbere. Abakongomani baturuka mu bice bya Rubaya ndetse na za Masisi, ahantu hagiye hatandukanye, ndetse baturutse mu bice nka bya Minembwe, ibice bitandukanye, aba bose bivugwa neza ko bazahita bategura ikimeze nkaho ari imishinga ikomeye cyane yo kuza guteza imbere iwabo, kuko bishobora kugaragara neza ko iki gice gishobora guhita kinatera imbere ku rwego rurenze iki gice gisanzwe kirimo iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ni ukuvuga ngo benshi baha amahirwe ko iki gice iterambere ryaho rizihuta ndetse hakaba ahantu hakomeye cyane kurusha ahasanzwe hayoborwa na Tshisekedi. Biravugwa neza ko rero ibice bitandukanye baturutse Birere, Masisi n'ahandi bose baherereye muri diaspora ndetse n'abaherereye mu bihugu by'ibituranyi bahunze kubera intambara bashobora gutaha ndetse mu gihe gitoya abandi bagakora imishinga iteza imbere iwabo. Ni mu gihe kandi bivugwa neza ko amahanga yamaze kumva ko iki kibazo kigomba gukemurwa. Benshi bakomeje kuvuga neza ko igihangayikishije Amerika ari amabuye y'agaciro. Nibyo koko amabuye y'agaciro kandi amenshi ari mu bice 23 yafashe. Benshi bemeza neza ko bimaze kujya mu buryo aribwo Amerika yagiye akorana na 23 mu kuyigurira ndetse aya mabuye mu buryo bworoshye cyane. Amakampani akomeye y'Abashinwa nayo ari mu bice nka za Rubaya aracyakorana na 23 nk'ibisanzwe, ariko ibi ntabwo biza guhagarika umugambi wamaze kugenda ushyirwa mu bikorwa ndetse byemezwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu ngubu basa n'abamaze guhagurukirwa ku buryo bukomeye cyane. Ibitero byerekeza Minembwe byahise bikumirwa kugeza ubu ngubu, aho 23 yari yaramaze kubahiriza uruhande rwayo rw'amasezerano ya Washington kurekura biriya bice yamaze kurekura bya Rubaya n'ahandi na za Purene. Kugeza kuri ubu rero igisirikare cya Kongo cyo kikaba cyarakomeje kuvunira ibiti mu matwi mu mugambi wo kurwanya FDLR. Ibi rero bikomeje kugaragaza ko Tshisekedi ari we wizize kuba yatakaza ubu butaka. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyongeye gutegura igitero gikomeye cyane. Ni igitero kibasiye ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo no kuvuga za Rubaya nyine nk'uko byagaragaye, ariko bisa nkaho 23 yari iryamiye amajanja yabashije guhagarika umuvuduko w'izi ngabo. Nanone kandi haragaragara ikimeze nk'urwokotsi neza hafi n'ububiko bw'intwaro z'igisirikare cy'u Burundi ziherereye hariya neza hafi n'umujyi wa Uvira. Ndakubwira ibibaye ni inkuru rero zisobanura byinshi cyane umutekano, politiki na diplomasi. Nanone ndakubwira neza ko twinjirira kuri inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru ivuga neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gusa naho gicitsemo ibice, ibyaje gutuma bamwe mu basirikare b'u Burundi, iki gisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze kugenda gicikamo ibice bibiri, kugeza ubwo bamwe bafashe umwanzuro wo kwiripotinga ndetse bihama 23 bavuga ko bashaka guhangana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, ariko banyuze muri 23. Ubu tuvugana abasirikare barenga 150 b'igisirikare cy'u Burundi nyine, ndetse bisa nkaho ari abasirikare bamaze iminsi barapanze uyu mugambi wo kuza gutoroka cyangwa se bakava muri iki gisirikare cy'u Burundi burundu bakiripotinga muri 23, nyuma y'uko kandi aba bamaze kwivugira ko bagiye batumwa kenshi kwica abaturage batuye mu Minembwe, babitumwe na Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibi kandi ngo nibyo byagiye bibaca intege kwica abaturage, ndetse bisa nkaho atari byo batojwe mu masomo ya gisirikare bahawe. Abaturage batari abanzi babo badafite intwaro bavuga neza ko kubica rimwe mu byagiye bibagora ndetse bikababangamira, nubwo babikoraga bimeze nkaho ari igitutu ndetse n'igitsure bashyizweho. Amakuru kandi avuga neza ko abasirikare bakimara kuva mu gisoda cy'u Burundi bajoininze 23 biripotinze nta gato, dore ko banabikoze atari bya bindi byo kuvuga ngo bagoswe ku rugamba bafata umwanzuro wo kumanika amaboko, bo ubwabo baje gutoroka bagenzi babo. Bivugwa neza ko ibi bisa nkaho bari babimaranye iminsi ndetse bari bamaze kumenyesha 23 ko yaza kubakira ko bafashe umwanzuro.
kandi bajyanye n'imwe mu bikoresho bya gisirikare bikoreshwa ku rugamba, ibintu benshi bavuga neza ko ari nacyo cyerekana neza ko bari babipanze. Ubu tuvugana hakurya i Bujumbura umwuka wahise uba mubi cyane, ndetse bihita bitangira guteza akaduruvayo muri leta majoro, ndetse bisa nk'aho igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugenda naho kigaragaza kwidetasha kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi Neva. Basa naho bamwe batari kumwe nawe, ari kubaza ndetse akabazwa impamvu ubu abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bageze aho bari kunanirizwa mu ntambara idafitiye inyungu igihugu cyabo, bagafata umwanzuro wo kuza kwiripotinga mu nyeshyamba. Ibintu bisa naho ari igisebo kigayitse cyane. Ubu tuvugana abasirikare baguye ku rugamba bose icyo tugiye kugarukaho, abo mu 23 ifite yafashe nk'imbohe z'intambara ku rugamba, nabo ni benshi sibo tugiye kugarukaho, ariko turi kuvuga kuri abasirikare bitanze mu by'ukuri mu buryo busa naho bari barambiwe kubarizwa muri iki gisirikare cyabo cy'u Burundi FDN. Bavuga neza ko bakivuyemo bitewe n'ibikorwa bagiye boherezwamo, operasiyo zo kwica abaturage ndetse n'ibindi bikorwa bibi cyane, bakaza kubona neza ko atari we mujyo bahisemo, bafata umwanzuro wo kuba bajoiningamo 23 bati nibura yo irwanira uburenganzira bw'abaturage muri ibi bice. Ubu tuvugana rero abaturage benshi cyane baravugwaho kuba bakomeje kugenda bagaragaza ibisa naho ari ubwoba bukomeye cyane. Ubwo ndavuga abaturage bo ku butaka bw'u Burundi, bitewe nuko abari batangiye gukora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo ku munsi w'ejo, bamwe bahise bafungwa diregite. Ubu bwoba nibwo buri gutuma batongera guhaguruka ngo bagire icyo bavuga, ariko bisa naho interine mu gisirikare ho ibintu ntabwo bimeze neza na gato. Abasirikare 150 biripotinze 23 ikabakirira mu bice bya Mikenke, bisa nk'aho ari benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi, kubatakaza ndetse n'abagiye bapfa ari benshi. Ibi byose birakomeza kugenda bishyira muri esheki izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana twirwaneho ikomeje kugenda yirwanaho ndetse nayiri mu ngamba ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko Mikenke yamaze kuba tombe ndetse n'ibindi bice. Bisa nk'aho izi ngabo kuko zifite motivasiyo, AFC 23 nayo ikomeje kugenda ifatikanya nabo bagakomeza gukora bimwe mu bikorwa twavuga neza ko ari ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare. Kurinda ibi bice bisa naho biri kuborohera muri iyi minsi, bitewe nuko ibitero bya za kajugujugu n'amadrone nyuma yo kuma 23 igabye igitero gikomeye cyane mu ntara ya Tropo ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ahangaha byahise binetraliza ibitero byose byapangirwaga by'amadrones. Ubu tuvugana bisa naho bari kurasana ku butaka, aho bisa nkaho izi ngabo za leta ya Kongo zidafite ibijyanye no gukoresha itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga ry'ikirere. Bisa nkaho ku rugamba bahindutse ubusa. Iyo nta kajugujugu cyangwa drone, bigaragara neza ko batsindwa cyane mu bijyanye no kuba barwanira ku butaka. Ndetse abacancuro bashya bakaba bari bamaze kugezwa ku mirongo y'urugamba, bivugwa neza ko aribwo bari bacyagera ndetse bataratangira kujya mu nshingano zabo. Igisirikare cya leta ya Kongo bivugwa neza ko cyari cyamaze kubyinira ku rukoma, bitewe nuko cyari kimaze kubona abagiye kugifasha mu kongera gushyira imbaraga mu bijyanye n'ibitero by'ikirere, ariko siko bigenze mu by'ukuri, aho benshi bemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakubiswe n'inkuba. Ubu tuvugana muri 16 hasigaye abagera kuri 7, abandi bose bamaze gupfa nyuma y'igitero kibatunguye ndetse bakamera nk'abakubiswe n'inkuba. Ibi byose byamaze kuvugwa ko arimo 23 yamaze kugenda ibishyira mu bikorwa. Abacancuro bari bamaze kugera kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga neza ko ari abari baturutse mu gihugu cya Rumaniya, baje mu itsinda rikomeye cyane rizajya rifasha igisirikare cya leta ya Kongo gupanga ibijyanye n'urugamba ndetse no gukora ibindi bikorwa bitandukanye, by'umwihariko ibisanzwe bikorwa n'abacancuro nyine byo gukoresha drones, bitewe n'uko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyasanzwemo ubushobozi bukeya mu bijyanye no gushyiramo amakorodoni, ndetse aho bageragezaga kuba bagurutsa drone zarasaga bagenzi babo. Hari n'igihe abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagurukije drone birangira zishe abarundi kandi bari gufatanya ku rugamba. Ibintu byababaje cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yongeye koherereza akayabo k'amadolari aba bacancuro baturutse mu gihugu cya Rumaniya ngo baze kongera kumufasha. Ngira ngo benshi bagiye babona amashusho yagiye
yagiye asirikira ku mbuga nkoranyambaga na n'ubu akiriho amashusho aho Wiringoma uyu wari umuvugizi wa M23 waje kwitaba Imana arashwe na drone za FARDC akagwa Rubaya. Ubu uyu yagiye agaragara mu mashusho aho yarari kwihanangiriza abacancuro batandukanye bari kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse byamaze kwemezwa neza ko hari abaturutse mwa kiriya gihugu cya Rumaniya bisa nkaho batumvishe. Nyuma y'uko M23 yaje kumenya amakuru rero niho yahise ikorera ikimeze nkaho ari ukubatega umutego wo mushibuka. Aba babaye nk'abakubiswe n'inkuba nk'uko byemezwa kugeza kuri ubu ngubu. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu gifite akazi gakomeye cyane ko kumenya amakuru yabo uko ajya hanze y'ibyo bari gupanga. Benshi bemeza neza ko M23 kumenya aya makuru ajyanye n'ubu butasi ndetse n'abacancuro bisa nkaho ari ibintu biri kuyorohera cyane, bitewe n'uko ishobora kuba ifite bamwe mu b'imbere mu gisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bayiha amakuru ku yandi. Ibi rero birakomeza kugenda bitera ubwoba bamwe bo mu nzego z'ubutasi mu gisirikare cya leta ya Kongo. Bavuga neza ko amakuru yabo ajya hanze ariyo abaviramo gutsindwa ndetse no kugarikwa mu bijyanye n'urugamba. Ubu tuvugana haracyavugwa igisa nkaho ari iperereza rikomeje gukorwa mu gisirikare cya leta ya Kongo, gusa abapfa bo bamaze gupfa. Muri aba bacancuro bivugwa neza ko abagera kuri 7 bari basigaye bahise bajyanwa mu bice bitari hafi y'imirwano kugira ngo babanze basobanurirwe uko urugamba rumeze. Gusa bivugwa neza ko nabo bamaze gushya ubwoba ndetse ibintu bisa naho byamaze kubacanga nyuma y'uko baje kuri ubutaka bumva ko ibintu ari amahoro, bagiye kujya bagurutsa drone aho beretswe ndetse zikarimbura ibyo beretswe, ariko basanzwe nabo bari guhigwa ndetse bukware. Aho benshi bavuga neza ko abacancuro kugira ngo nabo baze kongera kwisanzura bajye ku mirongo y'imbere ku rugamba batikandagira biri buze kugorana, dore ko bamwe basa naho bamaze guhungabana nyuma yo kunyurwamo n'ibisasu biremereye cyane byabatunguye ubwo bari bakigera neza hafi n'umujyi wa Uvira bakimara kwerekwa bimwe mu bice bagiye kujya bakoreramo. Inkuru ivuga neza ko aba bacancuro kandi abapfuye bose bivugwa ko nabo ubwabo batari bari gutekereza neza ko bashobora kuza guhura n'iri sanganya, bituma bano basigaye bashobora no kuza gufata umwanzuro nk'uw'itsinda rikomeye cyane ry'abacancuro bigeze kubona neza ko bagenzi babo benda gushirira kuri ubutaka, bakaza gusaba Tshisekedi ko baseza amasezerano bari bafitanye ku bijyanye n'imikoranire maze bakisubirira mu gihugu cyabo. Abacancuro bo mu itsinda rya Blackout nibo bagiye bakomeza guhanyanyaza kuri ubutaka bwa Kongo, ariko bisa naho nabo byagiye bagora nyuma y'uko M23 ikoreye igitero gikomeye cyane mu ntara ya Chopo ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ikangiza bimwe mu bikoresho bakoreshaga nabo ubwabo aho bari bikaza kubasaba kwimuka bahunga ndetse igitaraganya n'ubwoba bwinshi cyane. Bisa nkaho icyitwa umucancuro kurwanira muri iyi misozi ndetse no kuri ubutaka bwa Kongo byakomeje kugenda bimunaniza ndetse bikamugora. Ngayo nguko igisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kugenda nacyo kivugwaho ibijyanye no kuba gitanga inzira kuri abacancuro. Benshi bavuga neza ko ni imirambo ariyo igomba kunyuzwa ndetse bidasubirwaho, bitewe n'uko aba Barundi ndetse n'abacancuro ari bamwe mu bari gufasha Tshisekedi muri uru rugamba. N'ubundi byemejwe neza ko aba bacancuro bakimara kuza bari banyuze ku butaka bwa Repubulika y'u Burundi, ndetse ari naho binjiriye ku mupaka wa Kavimvira bo baza ahangaha nyine, dore ko bari bafite n'uburinzi bukomeye cyane. Cortege y'aba bacancuro benshi bavuga neza ko ishobora kuba ariyo yatumye M23 iza kuba yamenya amakuru ko hashobora kwinjira ukomeye cyangwa se umuntu udasanzwe. Biza kumenyekana neza ko ari abacancuro bari mu modoka za gisirikare zicungiwe umutekano ku buryo bukomeye cyane, ariko ntago byabashije kubuzamo M23 gukomeza kubagenza paka bavuye muri izi modoka bagatangira kwerekwa uko ibi bice biteye ndetse n'uko bazajya bakora, berekwa ibice birimo ingabo zabo ndetse berekwa n'ibice bagomba kujya bagabamo ibitero. Ahari naho bakubitiwe n'ikimeze nk'inkuba amakompura ya M23 yaje kubahuranya. Ibintu benshi bavuga neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri iki gisirikare kugeza kuri ubu ngubu.